ke safika qathatha sokwethulela ingqayizivele yohlelo lwakho lwesidlo sasekuseni likhalileke iqhude konke ungumathe okhukhe emahlabathini nalapha kwaceza emagagadolo. Angithi phela izolo ke mbukela uTheki Malume uzombona namhlanje uma ngabe uAunty Joyce lo aya onikana leyo mpahle sekunikile. Asazi ke namhlanje ukuthi uzothini. Nangu malume esangweni. Sibapha ngegown ke ndoda ushone khona. Angihambi ke ngedwa ngihamba noMadlongothi sikuphathele indaba ehamba phambili ezemidlalo isimo sezulu. Kanjalo nezivakashe ezifikayo zizozivakashela sixoxisana naye nazo mayelana nezinto ezahlukahlukene. Sekungolesithathu, usuku lesithathu evikini. Ngolesithathu. Yeah. Sesi half past to the weekend. Lichilo igwijo lipengeza ukufika kwethu siliqela lendaba eziphala phambili Ekhaya Jikelele. Siza ke kumagumbi ethu amakhulu apha eAuckland Park eGauteng. Qiniseka mbukela into yokubana awugugunqe awugqusha lazi kuba kuninzi esikuphathele kona. Ewe kaloku ungaqhuma kubasiwe kungabaswa into ethi kuphekiwe kuba kulanjiwe. Hayi mntasekhaya jonga sipheke sayophula namhlanje siphakela kaloku nje ngokwetshilo gqawami nokusinto yokubana sikhona ezemidlalo zikhona kaloku osaziwayo abaqhafuqhafu isimo sezulu nako konke kaloku okuqhubekayo awufuni ke ubaliselwa kuthiwa hey ndibone kusenzeka oku noku funeke uthi hayi ndizibonele ngosi ndimla ke uKhalosa Kalubisi uMadlongothi Mazipha uthi nonkanyezi xa ndibiza masichaye isaqhuma nokusi mbukeli njengamanje sibeke ihamba phambili ke kuleli ihora. This because we are living up to the lessons that we were taught by Nelson Mandela. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usehlabe ikhwelo lokuthi abantu bakulelizwe bathobeke bafuze lowo owayengumengameli wezwe uNelson Mandela ongasekho. I am therefore not persuaded that another court would come to a different conclusion or that there are other compelling reasons why the matter should proceed on appeal. Sichithwe nendlengo isicelo sokubheda sikaGqirha Nandi Phamagojumana inkundla ephakamileyo yaseFreystata. Umdlalo webhola lomnqakiswano oshaya into eqokeme uKhanyisa Chawane uzobe ebambe iqhaza kwesibili emqhudelwaneni wendebe yomhlaba eKapa. Lo mqhudelwano uzoqala ngolwesihlanu olizayo. Ampangala manhlendi kunike wona Moleni emakhaya igama lami kuzuke say the best Afro Soul artist ka 2023 ubukele Ekhaya Jikelele apho khona ufumana khona indaba zokuqala the best music the best entertainment hlala ungayindawo. Umengameli uCyril Ramaphosa unxuse izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuba zibukele ezimisweni zikababa uNelson Mandela owaba umengameli wokuqala wenqubo yentando yabantu kuleli zinikele ekusizeni abanye abantu. Lokhu ukusho emcimbini wokugubha usuku iNelson Mandela Day eMthatha naseQunu eEastern Cape. Kubeke sekwethulwa izichuse ezimbili zikaMadiba obezobehlanganisa iminyaka eyi105 ukube ubesaphila. Ngo2009 inhlangano yamazwe omhlaba United Nations yahlonza umhlazi ishumi nesishiyagalombili kuNtulikazi njengosuku lokubungaza impilo kababa uNelson Mandela emhlabeni wonke jikelele. Kukulamagquma lapho intandokazi yomhlaba uMadiba akhulela khona. Njengoba aziwa umhlaba wonke waqala impilo ngokukhulu ukuzithoba. Yikho lokhu ke ukuholile ekutheni kubazwe lezikhangiso ezikhumbuza lapho asuka khona. Abahleli bomcimbi ke abakhohlwanga ukuthi igalelo lakhe lafikelela ngisho emhlabeni jikelele. Kuphinde kwethulwa esinye futhi isithombe esibaziweyo esiwumfanekiso wakhe eMthatha. This statue of Madiba should serve as a reminder to those of us elected to serve the people of South Africa that we must redouble our efforts to build a better South Africa that leaves no one behind. Amakhulu abantu abehambelele umcimbi ke kube nenhlabamkhosi yokuthi ilandelwe imisebenzi kaMadiba. Phela namuhla usuku lokuhlonipha leli qhawe
njengoba inhlangano yezizwe iyamamezela lolu suku njengosuku lokuhlonipha uMandela. We as Africans are the only ones who are talking to both and calling for peace. The others are just talking to one side at a time. Long live the spirit of Njengoba kugujwa lolu suku, noNdunankulu wase-Eastern Cape naye uthe izinselelo azikapheli. To address the challenge, Mr. President, we face and fully embrace the spirit of Utata Mandela's legacy, we need to implement critical developmental strategies encompassing every facet of our society. Imifanekiso efana nalena kaMadiba iyaqhubeka nokuthi igcine igalelo lakhe emhlabeni jikelele. Umbuzo omkhulu-ke ukuthi labo abaphethe njengamanje ngabe bayaqhubeka yini nemibono yakhe kumbe iphupho lakhe liya ngokuya lishabalala. Umzondeli Mbejo, SABC, eQunu, Eastern Cape. Kusenjalo ngelixa abanye abantu abahluphekayo befumana iChristmas kanye ngonyaka, abanye abantu bafumana into esingathi lusuku lukaMandela yonke imihla. Ngamakhulu abantu abangenamakhaya bathe baxhamla kwinceba yombutho iHope Exchange eKapa kokunikwa ukutya kwasimahla ze bafumane nenkxaso yezentlalo nezempilo. Lo mbutho iThe Hope Exchange uneminyaka engamashumi ukhona, uzinze kumgamo ngekude kuyapha eParlamente. Ezona njongo zawo kukufudumeza abantu abangenamakhaya ude ubapha izidlo zasimahla insuku ezinhlanu evekini. The soup kitchens on our premises are Tuesday, Wednesdays and Thursday from 4:30 in the afternoon, and that's done in partnership with our feeding partner Ladle Supply, who have their kitchen on our premises. Bradley Swartz wase-Eerste Rivier ohlala kwizidalalo ezikufutshane naseParlamente unongazenzisiyo umbulelo ngento yonke eyenzelwe iThe Hope Exchange. The Hope Exchange makes it feel like a home away from home because they do take care of us in all aspects, whereby they supply us with toiletries, they supply us with clothing, with food every day. Uninzi lwezimpula zikaLjaca ziyaluthakazelela uncedo lwalo mbutho oluquka nokuhlamba. There's nothing better than just a wash. There's nothing that a shower can't fix, obviously, in this miserable cold. Yeah. They provide us with toiletries, clothes, stuff like that. iThe Hope Exchange it isebenzela ukuba aba bangenamakhaya baphinde babuyele eluntwini de babuyele kumakhaya abo. Nomhlangano amaqembu ezombusazwe oyiwo abusayo emazweni ayingxenye yenhlangano iBRICS eBoksburg izolo kusihlwa. Nomhlangano weyinsuku ezintathu uzogxila eqiniseni ubudlelwano phakathi kwalamazwe kanye nokusebenza ngokubambisana. Ethula inkulumo phambi kwalamaqembu uMengameli uCyril Ramaphosa unxuse ukuba ayibophezele kabusha uqinisekisa ukuthula nozinzi emhlabeni ngenhloso phela yokweseka inhlaka zenhlangano yamazwe omhlaba iUN. It is undeniable that there are challenges to multilateralism and global security, and that these tend to affect our continent as well, and the global south much more adversely. It therefore becomes important for the parties to the BRICS political parties plus dialogue to recommit to peace and stability, to support the role of a strengthened and reformed United Nations, and to reiterate our respect also for international law. It is within this context that the dialogue sets for itself a number of objectives that must form the cornerstone of discussions, and these would be BRICS Africa Partnership for Mutually Accelerated Growth and Sustainable Development. The second would be an inclusive multilateral and joint action process on promoting peace and security through dialogue and negotiations. The third would be how we define a path towards an equitable and developmental
trade partnership for BRICS. And the fourth would be how best we share experiences on political party renewal and building when it comes to governance and the mutual learning that all of us have to have. And the fifth point could well be strengthen the institutional frameworks of BRICS and how we can deal with the issue of expanding the BRICS membership. Sichithwe neindleko isicelo sikaDokotela uNandipha Magudumane oyintombi kaThabo Bester owalahlwa amacala okudlwengula nokubulala sokuthi anikwe igunya lokuphosela inselele isinqumo senkantolo esaphikisana nokuthi kwabe kungekho emthethweni ukuboshwa kwakhe eTanzania. Abamelike bakaDokotela uMagudumane bathi bazozwa kuyeke ukuthi engabe sikhona yini isidingo sokuthi banikele enkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala okanye babuyele enkantolo yeMantshi eBloemfontein ukuyofaka isicelo sebail. Uqetshwe elingophiyo uGqirha Magudumane ngelixa uJudge Philip Lopsha ementla esithi lo kaMagudumane watsho ngokwakhe ukuba ufuna ukubuyela kwintsana zakhe. uMagudumane uye kwinkundla ephakamileyo nalapho ebefake isicelo sokuba kubonwe ngokungekho mthethweni ukubanjwa kwakhe. uJudge Lopsha ufumanise ukuba ukubanjwa kwakhe kwakungekho mthethweni kodwa wasikhaba isicelo sakhe ngelithi wavuma ukubuyela kweli. I am of the view that those submissions cannot be successful in light of the findings of fact made by this court in the application launched by the applicant. I am therefore not persuaded that another court would come to a different conclusion or that there are other compelling reasons why the matter should proceed on appeal. Igqwetha likaMagudumane lithi badanile ngeyona ndlela ngokuzifumana kule meko kodwa uthe basiza kuvelela nezinye inkalo. In terms of legal avenues at our disposal, can still, approach the Supreme Court of Appeal on petition basis. But obviously we are a creature of instructions. So what we're going to be doing is to take instructions from the client. Ingcali yezemithetho ithi nokuba uMagudumane angaliphumelela elityalo kwinkundla yezibheno uya kuphinda abanjwe aphinde ajamelana nalamatyala ajongene nawo kungoku kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein. Uzandile Khumalo linqinela lokuqala ukhwele emaplangeni kwityala logebengo lukaSenzo Meyiwa neliqale ngokutsha. Ukhumalo ke yayingomnye wabantu ababengaphakathi kwindlu ekwadutyulwa kwabulawa kuyo uMeyiwa ngonyaka ka-2014 ku-Oktoba. Babahlanu ke abatyholwa kwelityala bathi abanalo tu. Tandlolo uZandile Khumalo uyichaze imini yesithwakumbe ngelithi kwambonzeleka izikrelemnqa zabanyanzelisa imali ne-cellphones. And then kusenjalo ke lo ophambili wama-dreads wasethi wasikhomba ngesibhamu esethi khiphani imali namafoni. Ukheli wabaleka ongena ekamereni and then ke kwasuka umulongo wayehlezi eceleni kwami wayesephusha lo besikhombe ngesibhamu wama-dreads. Mayiqeda ukumphusha kulongwe ulongo wabaleka waphuma ngomnyango wasekhishini. Emva koko uthi kwabakho ujijiswano ekhitshini kwatsho izithonga zompu. And then kuthema kusenjalo mangisizwa isibhamu siqhuma ngezwa into eshaya phansi kwaphuma isibaki sangishaya enyaweni lami la right. And then kuthema kusenjalo kwaukuthi kusho ukuthi mina noDumelo sizinto eyodwa sabaleka umkanye wangena ekamereni mina ngangena ebathroom. uKhumalo uthi emva kwezithonga wabona uMeyiwa idada ichibini legazi wazama ukutsalela amapolisa kwaphithana ingqondo wabaleka ukubikela ummelwane. Kuthema ngifika lapha ngizojoina umano Senzo nokheli laba mekhona mangithi ngiyabheka ngabona ukuthi uSenzo uyableed. Ngathi ngiyazama ukudayila u10111 ingqondo yavele yafreeze. Uthi emva koko wabaleka wabuyela endlini bazama abanye abamelwane ukufaka uMeyiwa kwisithuthe esasiqhutywa ngudade wabo uKheli bemsa isibhedlele. UZandile Khumalo ubuyela emkhumbini ngomso.
Kulindeleke ukuthi kubanjwe ukhetho lokuchibiyela eGeorge eWestern Cape namhlanje. Ayisikhombisa amaqembu ezombusazwe okubhekeke ukuthi angenele umbango wokhetho emawadini amathathu kuleya ndawo. Leli dolobha ke embukeni elincane libuswa uhulumeni ongumfela ndawo amaqembu iDA kanye neFreedom Front Plus. Unyulo lovalo zikhewu luze emva kokuba oceba abathathu beqela leGood bathi balahla ngoTshazimpunzi beyokuzibandakanya neDA. Kungokunje isibini kubo ngabagqatswa beDA logama omnye ebuyele kweGood njengomgqatswa. We are here to say to the people of George, allow us to finish the term by re-electing Good like you've done in 2021. Amaqela aphikisayo athi azakhupha nezisemgqubeni intonga ukuze iqela leDA likhe phansi. We are looking to increase our footprint in George and in the entire Southern Cape, and we think that this is the opportune moment to actually start that process. So what's coming out clear here, people want to change, they are unhappy with the DA, and I think with our team and our candidates here, John and Millie, we are well positioned. iDA ithi iqule yaligangatha. We're going to change what was once orange to blue in all three wards. On Wednesday, we have been here since this morning. You can feel the need for change, but as well, you can feel the community are now warming up to change in all three wards. And that change is going to be the Democratic Alliance. Kubonakala luza kuqhuba unyulo ngolesithathu nangona iqela leGood belicele ikomishoni yezonyulo iluhlehlise. Eliqela lityhola iDA ngokubhalisa ngondlela mnyama abantu abahlala ethemba lethu njengabahlali baseBojats ukuze bavote kwaWard 20 kwindaba zeSABC ndingusiphiwe wobasi eGeorge. Abanye babathabathi nxaxheba kwicandelo lwezothutho lemithwalo emikhulu bathi ibhodi entsha yakwa-Transnet mayihlangabezane nengxaki yemizila kaloliwe ngokukhawuleza. Bathi oku ke kuzawunciphisa ingxinano ezindleleni, kunciphe inani lezigadla neendlela zihlale zikwimeko esulungekileyo ixesha elide. Imizila kaloliwe idlala indima enkulu ukuthutha impahla kweli lizwe jikelele, kwanokuyithumela nokuyithatha kumazibuko. Nakuba kunjalo, abadlala indima ephambili bathi sele kulithuba imizila idlala indima engebheke phi xa ithelekiswa neendlela. So it's very disadvantageous for South Africa to be exporting so much of this mining product by road, whereas if it was moved by rail, it would be a lot cheaper and we would be a lot more competitive internationally. Kusenjalo, amanye amaqela ezopolitiko eParlamente athi le bhodi intsha fanele ikhawulezise ukuqinisekisa ukuba eli lizwe lifumana amaqithiqithi ngokupheleleyo kwimpahla evela kumazwe ngaphandle xa amaxabiso empahla enyukile. Transnet is facing a number of very serious challenges, including a shortage of locomotives, a lack of proper infrastructure maintenance, and high incidence of crime. To put the interest of the country above their own personal interest. Corruption must not have any place in Transnet anymore. Le bhodi inamalungu alithoba amatsha kunye namabini aphinde enyulwa. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo-ndaba yakho uDTT. Nanjengokuba ke kusiya kunyulo likazwelonke nolwamaphondo lubalulekile ukuba abavoti bafundiswe ngenkqubo yokuvota. Olu ke iza kuba lunyulo lokuqala oluzongenelwa ngabagqatswa abazimeleyo. Ukuthetha banzi ngoku siye sakrweca ke usekela mphathi wonyulo we-IEC umnumzana Mawethu Mossery. Masikubulise mnumzana, sikwamkele enkqubeni iEkhaya jikelele. Ndibulise kholosa kuwe nakubaphulapulo kanye abantu abajonge itelevision sibulela uba nani ngalentsasa.
siyabulela nathi uba ube nathi siyathemba into yokubana ababukeli bethu bazawufunda nto koludliwano ndlebe kuba kaloku unyulo olungenamkhethe libalekile kakhulu kurhulumente wentando yesininzi nenani labantu abavotayo nalo libalekile ngokuba libonisa ukuba ingaba uluntu lusathemba kusini na urhulumente. Yiyo loo nto ke kubalekile ukuba kufundiswe abantu ngenkqubo yokuvota. Mnumzana, ukuzothi ga ngalo mzuzu nindawoni namaphulo alolu hlobo? Ukulungiselela olunyulo sesiba kakuhle kakhulu siyikomishana. Okokuqala i-voting stations sizawuvota kuzo sesikwazile uba siziqonge zonke sithethisane namaqela azawungenela unyulo la ke akhona emaparlamente amaphondo nakwiparlamente kazwelonke savana ke ngokubambisana nabo sesivumelene ke ngezo voting stations. Okwesibini ke siqalile kule nyanga kaMeyi ukuqokelela bonke abantu abazawuthi basincedise ukulungiselela olunyulo. Sithathe aba bazawuba ngabexesha elithile elingange-12 months. Siqalile ke kule nyanga futhi ukuqokelela abantu abafuna usebenza ngale mini ye-voter registration. So amalungiselelo ethu ole kwenyanga kukho into entsha esiqalayo nenye esiyigqibayo. So ngoku ke sesibekele date ye-18 ne-19 kaNovember njengedate ye-registration jikelele iSouth Africa yonke. Iziteshi ezikuvotwa kuzo zawuvulwa zonke ngale mpelasonto okanye lo mpelaveki ukuze abantu bakwazi ukuyochekisha i-voters roll okokuqala because baninzi abakhoyo apha kwi-voters roll. 25 million ye-South Africans bakhona. Kusekho ke noko ababalelwa pha ku-12 million abangakhange babhalisele uvoto. Nabo ke sizawubakhuthaza uba baye ngale 18 nale 19 kaNovember. Kuba ke i-constitution yethu eSouth Africa ikhankanya into yoba makubekho i-national voters roll. Into ethetha uba i-voters roll inye eSouth Africa ile national. Igama lomntu nomntu livela kube kanye pha kwi-voters roll. Yiyo le nto kubalulekile uba umntu wayebhalise esesemsebenzini ayisegodukile esesemakhaya noba upensionele noba ebesemakhaya esesikolweni ngoku ukwizifundo zemfundo ephakemeyo makabhalise kuloo ndawo ke akuyo loo dolophu akuyo okanye umsebenzi awufumeneyo kwezo dolophu. Funeka elungelanise indawo ahleli kuyo nokubhalisa kwakhe ebhalisela uvoto kuba ke igama lakhe likhomba laa ndawo bekuyo kunyulo olugqithileyo loo mntu kuyofuneka aphindele kuloo ndawo. Kodwa ke esibajonge kakhulu ke Kholisa ngabantu abatsha uba mabeze bazobhalisa ngale 18 ne-19 kaNovember. Abantu ke abangakaze balifumane elithuba loba mabavote onyulweni bazawube bevota okokuqala. Yiloo nto ke sibahambele ezikolweni sibahambele ezi-university ezi-technical siyaya ke kwezi ndawo siyokhuthaza into yoba abantu mababhalise. Sinayo ke nale ndlela yobhalisa ke online umuntu azingenele ngefowuni yakhe okanye i-tablet okanye ikhompyutha yakhe akwazi ukubhalisa ngolo hlobo. So sikhuthaza ke okwangoku uba abantu mabaqale babhalise babe kwi-voters roll. Kholisa.
Sele uphendule lemibuzo bendinayo yokubana mhlawumbe ingaba abantu bangavota njani. Ndiyathanda nento yokuba uye wakhankanya uba ninenkqubo apho nizawuhambela khona izikolo nibandakanye nabantu abatsha kuba kuyabonakala into yokubana xa kuziwa kwizinto zovoto bayasilela. Ingaba mhlawumbe ungathi kuyabonakala ngathi uninzi alukabonakalisi mdla ekuvoteni, ngoko ke kungenziwani ukuze kuvuselelwe umdla ebantwini ingakumbi ulutsha njengoko sowukhankanyile into yokubana niza kube nisebenzisana nabo kakhulu, kwaye ungathi yintoni mhlawumbe ebangela abantu into yokubana barhoxe njengokuba sizawungena kuyo u-2024? Isininzi sabantu abatsha ayiyo nto yoba bayarhoxa, into yoba abana information ipheleleyo ibakhuthazayo uba mabeze ovotweni. So ke loo nto iluxanduva lwethu siyikomishana uba noko masikhanyise, masikhuthaze. Sincedisana ke nani abantu bosasazo into yoba kube khona elithuba loba mabafunde, bamamele, bakwazi nokubuza kuba ke lento yoba bamamele nje bengenathuba loba basibuze sicacise kakuhle ngendlela abafuna ngayo yenza ke uba ezifundiso siziqhubayo zingangeni kakuhle. So siyazenza ke izithangami zoba bakwazi ukuxoxisana nathi, bakwazi futhi ukuxoxisana neentanga zabo. Kuba ke kufuneka wonke umuntu oyi-South African akukhuthalele ukuvota, uba ke alikho elinye ilizwe umuntu ayakwazi uba avote kulona ngaphandle kweli lizwe angummi walo, ayi-citizen yalo. So it's a citizen responsibility lento yovota. So kufuneka sibakhuthazile. So yiyona nto ingamandla uba masibakhuthaze. Okwesibini ke yezinto esizenzileyo nathi siyikhomishini into yoba masenze kube lula kubo kule ndlela ke baphila ngayo ngoku. Yiyo loo nto sivezele le-online registration esingekayiqhubike Kholisa uba kwawubakho nendlela yovoto online nge-reasons ke ezininzi zopolitiko nantsika nento ye-trust into yoba izinto ezi-online azizuphazanyiswa nangabantu abanobungozi ekutheni sibe ne-election entle siyi-South Africa. So loo nto ke isikhuthaza uba sonke ngola suku lokuvota siye ezitishini siyovota khona. So abantu abatsha ke sibakhuthalele, siyathetha nabo, asizuyeka ke kude kuphele elithuba lokubhalisa ubhalisela uvoto esicinga uba lawuphela phaa kwinyanga kaFebruwari ku-2024 Kholisa. Mnumzana, njengokuba iza kuba lixesha lokuqala abaqatswa abazimeleyo bezawungenelela olunyulo lukazwelonke, loluphi mhlawumbe utshintsho olusingathi mhlawumbe lingalindelwa kumvoti we-ballot paper? I-ballot paper yethu kolunyulo luzayo asikayazi nathi kakuhle uba izawube ingakanani or ime njani, ngesizathu soba funeka kude kufike elaa xesha loba bazifakile iimpepha zabo bonke abantu abangenela unyulo. Izipati esinazo ngoku ipati apha eSouth Africa zingaphaya kwe-500 ye-political parties. Ibe-ke ngabantu esingalazi inani labo abazawuzigqatsa njenge-independent. Ithetha loo nto uba kungangena i-50 okanye i-60 yepati, ithetha uba elo phepha lide kakhulu. Ilawufuna ukuba mhlawumbe libe ziipheji ezimbini iphepha lokuvota okanye sakhe into yoba kulungelelane iipati macala omabini ephepha eli ekuvotwa kulo. So lukhulu lona utshintsho esilindele, kodwa sakwazi ukucacisa kakuhle xa sesivale laa ndawo yoba
abafuna ukuphakanyiswa babe ngabagqatswa kolinyulo ngobani, sikwazi-ke ukwalungelanisa-ke intoba eliphepha lawuba njani. Kodwa silindele iphepha elikhulu kakhulu kolinyulo, okwabe kuyinto yokuqala-ke intoba sibe nephepha elilolu hlobo siyi-South Africa. Uthetha ngabagqatswa kwaye kuyabonakala into yokubana ukunyuka kwenani labo ingaba mhlambe yintoni enizokwazi ukumelana nayo xa sesithetha ngokwezezimali? I-South Africa inelakha Kholisa ngoba ingxowa yemali zabantu okanye ze-citizen, i-treasury, iside yakwazi ukulungiselela imali yonyulo kule minyaka ecishe ibe yi-30 siphansi kwedemocracy. Ngoku sebeyakwazi ukulungiselela imali yoba ngalanyaka kukunyulo, ngalanyaka kukunyulo. So lonto ithetha ukuba imali abasinikeze zona uba silungiselela unyulo kulonyaka ziyakwazi ukusinceda intoba senze unyulo olufanelekile apha eSouth Africa. Nemali futhi ezinye abazibekele unyaka lo ozayo ka-2024 wonyulo ngqo, nazo zilungelanele ukuba sikwazi uba nonyulo olufanelekile. Uba kukho okushotayo sawukwazi ukuphindela pha kubo bakwazi unyusa indawo ezithile, okanye le mali ikhoyo ngoku iyakwazi uba isinike unyulo olufanelekile. So ngolo hlobo sizawuthi le budget ikhoyo iyasincedisa kakhulu uba senze umsebenzi ofanelekile Kholisa. Ukugqibezela nje mnumzana, ungakhe nje usithi vandla ngendaba ezithe zavakala zokuba umbutho weCope uye wabe kanti uyazikhupha, uyadirejista ngelemakhumsha kuluhlu lwe-IEC. Ingaba mhlambe ikhona imeko apho kungafuneka khona i-IEC ikhuphe umbutho kuluhlu lwayo, kwaye ingaba esisitsholo mhlambe yinyani? Okwangoku asikafumani into yoba iCope ifuna ukudirejista, so ngolo hlobo asikenzi into, kodwa ke umthetho lo sisebenza ngawo unayo indawo yoba ipati efuna ukudirejista yenza ngohlobo nohlobo. Nathi ke sawufuna impepha ezithile ngolo bese sikwazi ke into basidirejiste lo party. Okanye sithi esawuqala iprocess yoba sibadirejiste, kodwa siyenza lo process kwiipati ezingenazo isihlalo eParlamente. iCope ke inazo isihlalo eParlamente. Loo nto ithetha uba angeke siyiqale le eyethu iprocess, futhi banazo isihlalo komasipala. So lonto ithetha uba ke angeke siqale thina siyikomishani iprocess yodirejista iCope, kodwa besingekafumani izimpepha ngokwangoku. Mnumzana, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Enkosi kakhulu, nami ngiyabonga. Ngatsho lo ke mbukeli besithetha naye nguye umnumzana umawethu Mosarino osuka phana kaloku kwiziko le-IEC. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Ngoku singena kwisiqendu sezemidlalo. Umdlali webhola yomnyazi kwiProteas uKhanyisa Chawana uza kubethatha inxaxheba okwesibini kwitumente yendebe yehlabathi eKapa neqala ngolwesihlanu kwiveki ezayo. Lembalasana yeFreystata Premiums ithi iqinisekile iProteas iza kuqabela kwiqonga lembasa ekupheleni kwetumente. Iqela ke elinabadlali abali-15 sele ligalelekile eKapa lodumo phambi kwale ngxikela yehlabathi. iProteas zaphoswa kokufikelela kumsitho wembasa kwindebe yehlabathi ngo-2019 neNgilane emva kokubhaxabulwa ngongciphi wamanqaku ayi-53 kwayi-55 Australia kwi-semi-final. Kamva zabethwa ngabasindleki iNgilane ngo-58-42 kunquzulwano lokuhluzela indawo yesithathu neyesine, kodwa uChawana uqinisekile bafikelela kumsitho wembasa kulo umjikelo.
I think looking at it because of our performance in 2019, for me, it's not even looking at how good or how strong other teams are. It's really looking at us as the Spar Proteas and what we can do. And having to end 4th in the 2019 World Cup, we just want to be better. uChawane unamava okudlala phiphipi phesheya kwezilwandle edlalela iBanthe United Kingdom kwi-European Super League phambi kokubuyela ekhaya. Le nzalelwane yaseDzanini edlala njengomasweeper i-wing defence yayingoyena mdlali omncinane kwi-Proteas kwitumente yendebe yehlabathi eNgilane. Uthi leyo iseyinto eqaqambileyo ngekhondo lakhe. Playing in that World Cup was really, really great, firstly. I was still young. I was the youngest in the team. I actually didn't even expect I was going to make the team. So having to make the team and step up on a big stage like that at a young age was really, really great for me. Mzansi Afrika iza kuba lilizwe lokuqala kusindleka indebe yehlabathi kwilizwekazi Afrika sukela kuqala kwetumente ngo-1963. Ku-Pool C, Proteas thelekiswe neJamaica, iWales neSri Lanka. Proteas siza kudlala umdlalo wokuqala wetumente ngomhla wama-28 kule nyanga sidlala neWales. Wethulwe ngokusemthethweni umqhudelwano waminyaka yonke iPremiers Cup KwaZulu-Natal nokungumqhudelwano ke odlalwa uma kuvalwe isizini. Lo mqhudelwano ke mbukeli ufaka phakathi amaqembu agijima esigabeni esiphezulu sebhola lakulelizwe okuyiRoyal AM kanye namaZulu FC. Usutho Mabheshankone uxoxa ke kabanzi ngalomqhudelwano sixhumana nentatheli ke ye-impempe.com uSibongiseni Gumbi. Sikubikelele Gumbi, sikwamukele ohlelweni. Ngibingelele ekhaya Jikelele, ngibingelele kumbukeli, ngibingelele nakuwe. Ake nje ke uchazela umbukeli ekhaya weGumbi ukuthi mangaka amaqembu adlala kulomqhudelwano futhi aqhathwe kanjani? Amaqembu azoba isithupha esewonke adlala kulomqhudelwano ngoba siyazi ukuthi iKZN njengamanje inama-team awu-6 adlala ezingeni leli elikhokhelayo okuyi-Royal AM namaZulu, iRichards Bay, iGolden Arrows, Milford FC, Maritzburg United. Aqhathiwe kazoqala adlale ngomgcibelo amagame amabili bese qedelwa ngesonto ngoba umqhudelwano lo omkhulu kakhulu ngoba uvamise ukuba nabalandeli abaningi futhi ngoba kusuke kuwokuqala abalandeli bezobona ama-team abo kusukela isizini ivaliwe. Manje ke aqhathwa kanjani ubani oqhathayo ubani oshoyo ukuthi Maritzburg izodlala neRoyal AM, iRoyal AM idlale namaZulu? Kuba ne-draw yenziwayo kade yenziwe nje ngempelasonto edlule ukuthi la kade kubekwa khona ukuthi ubani uzodlala nobani ukuthi njengamanje kuyangiphundula la ekhanda lami kodwa ngiyazi ukuthi amaZulu azoqala neRoyal AM ngawumgcibelo aqhathiwe ngeviki edlule wonke lawo ma-team lawo ukuthi ubani uzodlala nobani kuzoze kuphele ngalo kwisonto la kuzobe sekushawa khona ne-final kuphume kozoba umpetha. Manje weGumbi uwasiza ngani ke amaqembu azinze esifundazweni KwaZulu-Natal lomqhudelwano? Ingabe unawo yini umthelela ngendlela lamaqembu adlala ngayo uma kuqala isizini? Unawo kakhulu ngoba uyazi ukuthi ukudlala ibhola into eyenziwa ngokuthi uyenze. Ayidingi kakhulu ukuthi uyifunde. Njengamanje abateam njengoba evalelene emakhempini ayafunda kakhulu abaqeqeshi amaningi nabaqeqeshi abasha abasafuna ukujwayelana nabadlali abasafaki indlela zabo zokudlala namacebo abo kubadlali. Leli ke kuba yithuba lokuthi babone ukuthi babhekephi kuyenzeka lokho abakuzamayo ejimini ngoba phela mawugcina ngokujima kuphela ugcina udlala nodwa ningakwazi ukuzibona kanti lapha noma ngawathola amanye ama-team engizodlala nawo kodwa kule Premiers Cup ukuhle ukuthi ngoba kune competition ngoba nisuke nincintisana namanye ama-team ukuthi ngifuna ukugcina nibe wompetha bale competition so kuba yinto enhle kakhulu leyo. Manje ikuphi ke esingakulindela kulamaqembu kulomqhudelwano ngaphambi kokuqala kwesizini entsha? Ngicabanga ukuthi into enkulu esingayibheka ukuthi njengoba ngisho ukuthi banabaqeqeshi abasha ifuna ukubona njengamaZulu okuyibona ngicabanga ukuthi ngiyona qembu elikhulu eKZN ukuthi uPablo Martin loseqangisa mlothi uPG uyicida kanjani into yakhe iyahloma ngempela yini noma uyazidlalela nje kukhona nama-team njengoRichards Bay nawo nomqeqeshi omusha unubona ukuthi uKhaithano Thembo uza nani nabadlali ke khona ama-team anabadlali abasha sifuna ukubona ukuthi kwenzakalani. iMaritzburg njengoba idliwe yizembe nje isuka kwesigabeni esikhulu ya kulesi esibizwa ngehlathi ngokwesintu. Sifuna ukubona ukuthi isihlome kanjani ishintshe kanjani izinto ukuze ilungiselele isizini ukuthi izama ukubuyela phezulu kule sizini ezayo. So yilokho esobe sikubhekile abadlali abasha nabaqeqeshi abasha ukuthi bafika naluphi unyawo emathimini abo. Hayi ngiyacabanga ke ukuthi ucocisa amathe ke umhlomulo weGumbi ozonqoba ke ngabe uyohambe mamatheka yedwa kutholwani lapha phela makuthiwa Premiers Cup hayi usuyacabanga na ukuthi hayi uyabona umhlomulo wakho na ngempela hayi into ecokene.
Impela kunjalo ngicabanga ukuthi wonke ama-team a-participate ayithola imali engaphezulu kwe-million bese kuthi owinile ngikanti kuba u-3 million angisakhumbuli kahle hle kodwa kona kuba imali ebhekile ngoba usuke kwenzela nokuthi nohulumeni akwazi ukufaka isandla waseKZN ukuwagqugquzela lama-team la ukuthi abone la ashoda khona nawo ngalokho okuncane nakho ukuthi abekelele siyazi ukuthi akanayo lento kuthiwa i-obligation ye-SABC ukuthi awasize kodwa-ke uma ngabe kukhona indlela ukuthi afake isandla la sifaka khona uyasifaka ingakho imali mhlawumbe engeyona into enkulu abasuke beyibhekile kodwa-ke akufani lokho okuncane asuke kufakile kuyasiza la kusiza khona ikakhulukazi kumacembu njenge-Milford ne-Maritzburg la wazobe dlala esigabeni esiphansi laphayana ngoba yazi ukuthi imali lapha ku-NSD ayiningi ngale ndlela le amacembu ayitholayo ngenyanga ayikwesinye isikhathi ayakwazi nokukhava iy'ndleko so lokho okuncane abazokuthola kubaxhasi noma yibaphi kuyabasiza kakhulu. Yikuphi-ke nje okusha ongakubalula kulonyaka uma ngabe mhlawumbe kuqhathaniswa neminye iminyaka edlule? Okusha yiyo mhlawumbe i-Milford le esanda kufika ngazi nabantu abaningi mhlawumbe umbuzo uzongibuza ukuthi yibani manje futhi i-Milford ngoba le team beyaziwa njengokuthi beyutho ngathi phambilini iyo lesithengisa isitho ngathi sizodlala esikhundleni sayo lapha ku-NSD ingakho ifakiwe iyona team esingayazi ngoba ibidlala esigabeni se-ABC nge-League nesizini edlule so sifuna ukubona ukuthi izanani esigabeni esikhokhelayo ihleleke kangakanani izinto ezinjengalezo namanye amaqembu njengabadlali ukuthi bahlome kanjani siyazi ukuthi amaZulu aseka athenga kancane kodwa bengakabi nawo umdlalo omkhulu amthengile mhlawumbe ukhona-ke abamfihlile abazobe bezela bona ngomgqibelo ngoba competition njengale kuyenzeka ama-team uthola ukuthi la uthola khona nabadlali bawo abasha. Yibaphi wegumbi-ke abadlali abasha esingababona nje babesishilo phela ukuthi hayi cha kuze kubonakaliswa ngomqeqeshi omusha wamaZulu kanjalo-ke nabadlali abasha. Ngiyakhumbula ukuthi kumnandi kangakanani beyomhlangabeza lapho umqeqeshi omusha wamaZulu. Ingabe yibaphi-ke nje abadlali esingabagada kulokhu? Ngicabanga ukuthi okwamanje esingabheka kakhulu ukuthi njengoba nje amaqembu afana ne-Arrows akangathengi kakhulu nawo amaZulu akathengi kakhulu ngoba besethe afuna ukunikeza umqeqeshi ithuba at least noma u3 weeks ukuthi abonele abadlali abakhona ukuthi banani inabayiphethe kanti simbheke kakhulu kodwa ngamaZulu umgadli lo bekubafana bafana uVictor Letswalo owayekade eRoyal emphambili obekade esithi kune-United nesizini edlule manje nje kade kubafana lebizwa la Khosafa Cup kanti yena mdlalo omkhulu amaZulu asamthengile ngoba kunamahlebezi ukuthi khona abagadla azobabhedela uMajoro sehambile vele noqabathini umhango ngenzeka ahambe so kuyacaca ukuthi azobedlele kakhulu uVictor Letswalo engicabanga ukuthi yena-ke abalandeli azobebheka ukumbona ukuthi uzanani njengoba kuzothenjelwa kuyo nje ukuthi uzokwazi ukuthi ayilide impi yamaZulu kube uyena ohamba phambili akwazi ukwasiza ukuthi abuyele kube neqembu elikhulu libe afuna ukuba yini. Uma ngabe kudlalwa lemidlalo-ke wegumbi basuke bekhona yini laba-ke basuke bezotheza abadlali esibabiza ngokuthi ama-scouts? Kuyenzeka kakhulukazi laba bamacembu akhona la eNingizimu Afrika lawa athathwa ngokuthi makhulu lawa ngapha ko-Gauteng. Kuyenzeka uthole ukuthi bakhona bazobuka mhlawumbe kunomfana bakade nje bemkhalela sizwile nje kade sibhala nje kwimpempe izolo ukuthi i-Sundowns ikhalela uShonamo Ekhaya lo Royal AM kungenzeka ukuthi izobe ikhona nangale ukuthi izombuka izobiza ukukhulumela mhlawumbe eduzane nabaphathi be-Royal AM ngendaba yakhe ukuthi icedwa kanjani ukuze ikwazi ukumthola so izinto ezinjengalezo kuyenzeka impela kakhulu kulawa kodwa akhona la eNingizimu Afrika kuvamisile ukuthi kufika wangaphandle-ke nokho kwamanje. Indlela-ke iqembu elizodlala ngayo kulo mqhudelwano singasho yini ukuthi lizoshaya into ecokeme uma ngabe kuqala isizini uma ngabe nje sibuka imidlalo lena iqembu imali ngabe lisuke lidlala ukuthi sibona lapho yini ukuthi hayi cha impela hayi libekwe lishayela phezulu okusho ukuthi nje baqala isizini sobe sibona into efanayo? Impela kunjalo sisami ngoba ukuwina kuyinto abathi ngesilungu i-habit into ofuna uyijwayele kufuna ibe yijwayezi kuwe njengoba siyayibona nje kwi-Sundowns ukuthi kiwini noma ungasaboni ukuthi bengafanele kwesinye isikhathi ngokuthi wase kuyinto ejwayele ukuyenza so uma ngabe uzokwazi ukuqala kusemanje ukujwayela ukudlala kule competition i-Premier Cup ukwazi ukuwina lapho uyavele emagimini akho okuqala unokuzethemba kukhulu eqezini nazo ukuthi nikwazile ukushaya ozakwenu bakwi-province so mase niphumela ngaphandle niyazi ukuthi niyazethemba niyazi into okumele niyoyenza niyibonile isebenza so kusuke imimoya nje iphezulu kamnandi okwenza ukuthi niqale kahle vele kuyinto wonke umuntu oyidinga ukuthi ube nokuzethemba into oyenzayo. Sasiphetha-ke nje wegumbi ngiyezwa phela kuthiwa ngoba kuyi-Premier Cup nje manje ngiyayibuza ukuthi ingabe lo mqhudelwano usingethwe umnyango wezemidlalo yini esifundazweni? Impela kunjalo usingethwe ungqongqoshe udokotela uBheki Mahlaba
uye baba organizayo kodwa ke ungaphansi komnyango ka premier okuyena noma usadube Ncube uyena obenikeza nasenze kodwa ikakhulukazi abantu okuyibona abalungisa yonke into phela yibona abezemidlalo ngoba kungaphansi kwabo konke lokho kuzobe kwenzeka ngomgcibelo nangesonto. Sibonga kakhulu ke Gumbi ngesikhathi sakho mbukelo bekusibungiseni Gumbi weimpempe.com ebesixoxisana naye mayelana nePremiers Cup okumqhudelwano ke oyawudlalwa mangabe ke isizini isathe ukuthatha ikhefu lapha esifundazweni KwaZulu-Natal kuqhathwa ke amaqembu akhona esifundazweni ebese ke kuyobonakala ukuthi ubani oyothola isicoco. Mbukeli ke njengamanje asithi iqhu sibheke ukuthi isimo sezulu sime kanjani.